zanina chuan Martial Universe kanen chunsom lenga episode masalama khan lidong ate anin cultivate line devil sector an ron beiti kan clear kho towa diwale ian khan an lo beilet ve ngal bo Devil te ho tu pa chuan move chak tak tak ron mang ma se diwa chuan alo dang let ve thei zela anua devil chuan puk chunga chuan midang anom ve ti kha chuka pulam chu beizui ngal ma se diwa khan alo veng le man lawa yana po chuna thei topin lo beilet ve ma se devil sector chun an lo khoi fu theya puglam le yana vena ngai wangin dio choin dai lo hle ni ma se puglam atang chuan surawi kha ron chuak ve hlawa amon ke demon kha ron samon ve ngalin lindong akha line meditate so ve lowa lo ven him nge atuma dio chun yana kha lo pui thei pha bo surawi khana second level sila mana wangin amon ki demon le devil ho tu pa chuan in bei tok leya masya po araman na sat ema wangin anulo ka ron chaw le ni masya hunta ka lindong akha ron thleng vele man hlawa devil captain chuan lindong achu misatli ani don lo te khriata wangin inti chakna na hote pahni life energy cho hip sak veka an ho tu pa ber kong dal tu ran lani don te khriata wangin amange in tha tu mani lindong achu na treasure nei thar black dragon samon na choron phor chuaka devil general beina chu lindong achu na lo dan tira thilpok na takain siam pha hil bo devil general chuan tlan sia da tuma marcelin donga trenten an lo ve boka wangin an hol bedwata marcela be dong du lowin tlan so tum non leya ako to pa tang to teng kheta wangin devil general chuan 10,000 devil body an ti choron manga atak sa chunga mi thito tam tak energy da khom choron chuaveka masa diole black dragon in an be pui ve wangin a move chueng mani lowani devil general taksa anti chet nu point dio chuan makala ti thowa chupa tharau chau chu 5th level nirvana face alo om thowa anina sang hleti khret thein western zone region lama tanga local ani western zone region le anmani ho eastern zone region te chu hunrei to taka tanga in ngai to lo an nia lindo ka chuan an point in hun te check-in an ranking alo tla hiam hle to wa yana ladam that thelo boka wangin an man ho ngai don ani devil general spirit chuan an lalber hena thil thang alo reporta mitran khat an roman nati boy thei tur chu thatum thu le a hlo cham thu sein a chan chuan zinga pakatin celestial treasure black dragon samon na alo nei wanga ni thua soibo Lin Langtian-a chuan lindong ani ngei tur thu le thain huam thua soya masen lalber chuan lo phal loin mission point mozo kan la nei wanga ni chuti lai chuan moling a chu celestial demon dynasty mi pahni nan lo be ron meka molinga chuan beilet ve du hlema se andayan dynasty ten an tor pha hlo wangin ain sumani chuti lai chuan lindo ate khan ron thleng ve chia molinga chu beilet ve tur le
ahnunga lo dol tlat tur thua soya chu thua khre chuan molinga chuan a technique pakhat mangin anem thlok nga lopa lindonga point pakhat zok chu zirtirna lo pe ve ngal buk Celestial Demon Dynasty mi pahnita chuan tunge ani anzota lindonga ni thule Dian Dynasty atanga lo kwala ni thua soi chuan pakhat zok chuan an hotu pa ina son mekha ni ti kha thiam ngala alaron thawa tur thu lindonga chu hilbok chu chuan lindonga chu ti thinrim zualin a that zui ngala ni chu thil chuan aladam pakhat zok chu ti hlau hleya ngai dam dilin thil thang chu tu hnen ama soi chhualo tur thu atiam ngal bok molinga chuan alo soi fia Celestial Demon Dynasty te chu Super Dynasty paret zingami an niya songchung kwa demon pathum te chuan hlau zia thu le 5th level Nirvana face an kai to thua soya chu wangin chu mun chu san vat turin lindonga te chu ti zui bok masel lindonga chuan lo du lowin songchung kwa demon pathum te chu lo nga chho tum zoka an heavenly seal chu lak saka leader bota thlen san chaknan man na du wangani molinga chuan Lin Langtian-a amu to thu sei lein ami siamak to hle ba ka athil ti theina lo sang to hleya 4th level Nirvana face po olsam taka hne thua soeni dio chuanga ya thalo zul hleya lindonga chu film khur tura chain Lin Langtian-an super seka zom thei chuan achung te ta na hlawom thei thua soeni lindonga chu lo ngoi renga chuti lai chuan yana omdan kha ron diklo le thuta intidam tu rain cultivate chungin anlo ven himangai thu lindonga chuna soi ngal bok anu loka Celestial Demon Dynasty mi te chun ron thleng veya chumi pathum te chu molinga na soi songchung kwa mi te chun ni an ming chu songkui songzen le songba an niya an dynasty mi le sa te lo be ngama wangin lindonga chunga chuan phubalak nge yan tuma anin sual sui ngal bok molinga le sura wi chuan songba an beya diwa chuan songku ya lo bein lindongan songsena lo be thung lindonga chuan a heavenly treasure nei thar mangkhan songzenan lei manga ron siam dragon te chu lo hne thei zela ma se du in chu technique chu ron mangnon zel thei thung lindonga le 5th level Nirvana face kai to songzena te in beina chuan in ti siek ve dang te mitala hleya atam zokin lindonga chu chaklo an ring sa bok anin beilai chuan lindonga chu lei dragon formation a chuan atang thuta beselo tak main lindonga chuan anin beilak lo lai chuan 4th level Nirvana face kai tumina be thuta alo mutu te chuan makanti hlom hle achan chin beilaya cultivation level up tum chu thil hlawom takani wangani songsena point lindonga in cultivate tur chu ti boi tumina be ngala tin hun der thong tak chungin lindonga chuan in cultivate na chu azo fel thei lowa 4th level Nirvana face sakai ve toni achak na po pung na sa hleya masa songsena chuan chungnung zo ka alain ngai thowa achan chu 5th level Nirvana face sakai to wangani a technique chakber pakhat devote spear technique chu ron manga monster hlagom taka ron samon tani chu monster baina chu hlagom em baka amel mate energy hip theina po araneya chu wangina ron be nei chilo nan lindonga chuan ve na ngai ani inum kwal ringot chuan in to wangin songsena chuan monster chu a hibral na technique man tira
Iana chu hip kangin monsterin aka chunga hip lu lo na Lin donga chu monster kalama chu na chuang chho ve fata Iana chu chan chuk thei lau ma se ama jok chu monster chu na dol pha thung Songsela chuan hena chang toy mo tia Lin donga thlen te chuan lo mangang hle bok ma se chati lai chuan monster ko chunga tang chuan thileng mak tak he ron chuaka Lin donga chu ron tal chuak le thein a divor ancestral sil chakna mangin monster cho hi bral ta vek ani yen upon in thi dam tu mind cultivate na chu alo zo fel towa a cultivation level po lo up ve ngalin third level nirvana face alo kai ve to ni songsena le au nau te chuan hlau thong tran hle a Lin donga chuan be chun som le ngalin da jing suppressing palm kha lo manga songsena cho thei topin lo in veng ve ma se Lin donga pe na cho dang zo lo wa Lin donga chuan songsena puar nge chu mangle tin devouring puar mangin songsena cho dola songba le songkuyan ron pui ven tum lai chuan dio khan an chet ve hun ani thu sein songsena unau te chon lo be ve le nga la Lin donga le train ten henan chang lai an lo mu chuan midang ho chuan makan lo ti hle a an tournament round ma saber chu zo fel ngalin super second elder pakhathian teleportation spell ron manga appoint musang som ni pali te chu bai chao mountain na chuan a teleport chodon ani muling le surau chuan Lin donga hne na chuan lom thu sein chutianga thuyan thlen thei chan chu Lin donga wang ani thun soya ma se Lin donga chuan dio le ianan engkiman puizel wang ani thu alo sei ve thung chuti lai chuan western zone region laman ron lang ve le ya eastern zone region 10 an tournament final battle an tran to don ti chulo kha vein chu hun chuan ngana lo rei to hle ya tournament an nei lai chuan va be an tumani an elder pakhat chuan a ho te tam tak tournament an nei na mun tur lam chopan pui zui ngal bu Lin donga te kharon lang vele in ti sik tur te chu bai chao mountain ke ta an lo lu tran meka ma se Lin donga le train te chu an lu ve ma in formation mak tak khian a ron dang thuta chu formation ron siam tu chu super sek paret zinga pakhat dawo sek an tia elder alo ni ya in ti sik na zo huna Lin donga chu an dawo sek ron som tur somin super sek dang te angin member nga velo ma se dawo sek member te chu an chakhle thung ani chu putar chu Lin donga 100 dynasty betela tel tura ron som tu khani boka putar chu an dawo sek te chu super sek te zinga chakber ni lo ma se Lin donga chu na ron som do ni phot chuan amalam huna enber tur thot yem bo ma se Lin donga chu an thutlung na la siam mai theilo thu le in ngai tu na hun alama mo thua soya putar chu na kalsan le ta ni chum hinu chuan bai chao mountain gate chunga chuan an luta an bai sei lo tak main a chunga chuan tuman lo gom lo ani ma se nu loka aura chak tak here ron chuk thuta super sek parete ayo ron kal elder te chun ron thleng khoma liwa an ti chuan thu ron puangin a thleng sang pathum te chuan super sek an som thei dona tournament masa chakber chuan ama sek unmen sek azom thu sei bokin tuna chuan an eastern region tal mi poi mo takani to thua se ani an ti sek na chuan thei top chu turina cha nenan chan theina turani pho chuan in tha hial po phalani thua sei bo chuti lai chuan mi pakhathia ron nui thuta Lin donga chuan a otang chuan Lin Langtian-a ni ti lo kha thiam ngalin episode 30 chu top ta ni